siyaphila. Ya, ukusinabela usitshele wena mhlambe okwaziko esehlakalo lesi senzekileko la ekhaya. No, okubuhlungu la umama lo kulahleke umfowabo. Kulahleke umfowabo Macansi. Kulahleke umfowabo ngem5. Yeah. Waba busy walandelela into yakamfowabo. Akhamba nomntwana wakhe lo. Ilanga lele ekade bambekele lona lokuthi ukosa eze bayomnikeza kumele baye ekhotho bakhona umnikeza imvuma ukuthi awudosa istatement saka mfowabo ukuthi imali le iphume kuphi ngoba angilokuze ukuthi akhuluma ngemali iphi yesasa namkhana leyo ilindriweko. No, yesasa. Okay. Kade ayomholela ngemfona kathi uyomholela ufumane imali le iphume nge3 yakamfowabo. Wase ulandelela ke imali le akhamba nomntwana wakhe lo. Nakakhamba nomntwana wakhe lo bababekela ukuthi ngolosibili kosa ukuthi baye ekhotho bayokuthola imvuma ukuthi ke kuyokutholakala istatement bayobenzela istatement eCapitec so ukuthi imali iphume kuphi khona uyoqalwa amakhemera ngalelo langa uyabulawa ngalelo langa ubulawa umntwana wakhe lo khona la ekhaya maruthi ke ngabone next hayi ukuthi kade aphumile. Kanti yazi ngiyayizwa soloko kuyakhulunywa kuthiwa umntwana wakhe sikhuluma ngamuphi umntwana wakwabona lo ekuthiwa nje akekho maye angabe aye kuphi ngoba ngicabanga ukuthi kuhle nangabe mhlambe ke sithole ngoba ngicabanga ukuthi nabayi2 kubalulekile ukuthi sithole amahlangothi amabili. Yeah, aha ungachubeka. Yeah, ngikhuluma nje uya besilindele ukuthi mdala ekhona naye kubuya aziphendulela. Yes. Mara utshengisa ukuthi uyabaleka okubuhlungu ukuzwisa ubuhlungu ukhulu isiphoyisa senaso la asisenaso isiphoyisa la yonke into ikhuluma nesiphoyisa uyazi njengoba injalo. Sawuthini ke baba konje sikithi isiphoyisa sine complain ngesiphoyisa ukuthi isiphoyisa ungani isiphoyisa singayilandeli into le ngoba nasi yabonakala iloko into le so sijamile isiphoyisa sithulile mar naka phone koyena into lezi esicomplaina ngazo emaphoyiseni uzazi njengoba zinjalo njengoba sihlela kunalokho esikuhlelileko selasazi enesela khona ukwazi ukuthi bobani abantu ebalandelela into le selasaba nokuhlala la ekhaya ungabalekani uma khona lahlekileko abantu babhizi banihelebha ukuthi ke bafuna ukwazi ukuthi ngibani obulela umapha ngubani othumbe umali makho ngoba lo thumba umali makhe ngilobulele umabo lo. Okay, ngibona bonyana kubalulekile ukuthi ngibe nombuzo obaluleke kakhulu. Sikhuluma nje nginizwa nithi usesi lo ukhambe nini rehe? Ngolosihlanu ukhambile wakhola wangabuya ubuye ngomvulo ebusuku sengaza bengiphuma sengambona ngibone untshanga sajame lapha emnyameni ngathi nangithi and then wathi hayi ubhode so ufuna ikhiya ngathi ikhiya ngabanikela ukuvuka kwami ngolosibili ekseni angamboni sengezwa bathu bekala uphumile todi nje. Uphume namhlanje sekuseni ngolosibili ngomvulo ebusuku ngabo past 9 to 10 waphuma ekseni past 5 to 6. Okay, today must it's Friday. Thursday. Okay. Mara uyazi ukuthi kwenzakala namhlanje? Uyazi ekseni ngizamile ukumfonela ifoni yakhe ivaliwe izona ngithe eze ekhaya ngabathi yena uyasaba ukuze ekhaya ngoba uzwe bathi bathi umphakathi eskimeni ufuna ukumbulala. Ngathi umphakathi eskimeni ake wakubulala. Umphakathi eskimeni ufuna umuntu ovuleluma. Abafuni wena, bafuna ovuleluma. Eza ekhaya. Ngoba mina ngizokukhama ngiyele emuva umntwana wakhe ukusala nobani. Okay. La ekhaya ngamanye amagama nguwe nosesakho bekunguwe nosesakho nomama. Ni 3 kuphela. Anabantwana. Bakhona bayesikolweni. Bayesikolweni.
ngizwa ukhulumisa indaba ukuthi ubudlelwane baka mama akho nosesakho bunjani? Bebo right khulu, bebahlala beba right, ngibazi ba right mina. Okay. Khaya, ngicabanga ukuthi so prepareile any few questions mhlamba ufuna ukuziraga. I'm just trying to do a follow up case because my concern is one ukuthi amaphoyisa icase ivuliwe, i-investigation anga updateiwa ukuthi mhlambe bazela kuphi. Uthe uselifine lo phethe case yakama uzokubuya izolo, uthe uyokubuya nge-12. Ngalo kathi uselifina naye kathomi. Ngambuza ngathi i-report ye-autopsy wathi uzangitshela makayithole because ithatha isikhathi. Okay, Khaya. No, siyabingelela ke there. Nginembuzo yana I think i-3. Ukuthola ukuthi umalume lo nasigakhe sicheck. Nanithi uyahola imali sasa. Besides imali sasa ngiyiphi enye income nayo? Umalume bekahola imali sasa kuphela. And then okhunye kwazwakala ukuthi amasotsha wakade kose bathole imali. Yakhulunywa then uma wayilandelela wayithola wabuya wasitshela wathi imali makho bathe ngilungise 1 2 3 ukuze ngithole imali yakhe izokuphuma ngasikade. And then wayilandelela ngoJanuary ngathi yakhulunywa ngoNovember kodwa ukuthi imali izokuphuma mari yokuphuma unyaka ozako bathi unyaka lo. ngoJanuary uma wasitshela wathi imali kamali makho bathi izokuphuma. And then ngizoyisayinela iphume mara mina ngiyifuni ngizoyinikela abantwana bakhe. Okay. Umalume lo bekase sekhona lapha ne? Umalume lokho bekakhona before umalume lahleke nge-4 February. Nemali yakhe yadoswa. Walahleka nemali yakhe yesasa because umuntu othethe umalume umtshentshene card. Same card le Capitec uma uphethe icard mara alibereki. Bonakala ngathi ukhambe naye Capitec umenzele icard eli ngitshona ulahle icard uthi ngilahle icard bakwenzele icard elicha bese leli elilahlekile lela alisabereki. Kwabereka lela ilizwa isasa bathi umuntu lusahola ngecard eli 1. Then basichazele emuva nje ukuthi kusho ukuthi kwenzeka ukuthi bakhambe bokutshentsha icard uma makuphethe icard elingaberekiwo elivaliweko kuthiwa lilahlekile bese yena uphethe icard elivalide liberekayo. Kwenye nasikhuluma nge-mall from la engathi yabereka sikhuluma ngesiyabo mall. Mall. Yeah. La singathi nakwenziwa khona amakhadi nani. Kale ngibaya isiyabuso. Okay. Then number 2, umalume njengoba aphila so into ezokusayinela kwemali uma ukhuluma nobani? Uma bekakhuluma nathi ekhaya nabanye nje bomndeni la kunamrobekazi into le beyiseseyitsha wathi naqeda ukuyithola wasitshela then watshela somari nje nomndeni oseduze naye. Then laba abantwana bakamalume ngizwa nithi uma mhlana alenyaza mhlambe namkhaya mhlana bulawa ngizwa ngathi ngithusiswe umkhuleka khona ekhaya mara azange ezwe next. Bekakhona uthi yena azange abone next nephunga lele belizwakala konke nje linuka yena azange khalizwe. Usisi umuntu right ne mentally akagula kunala choda khona vele umuntu right. No right akagula. Yeah, and I because just to follow up before Chubeka. Ngifuna ukuthola ukuthi umalume umuntu onjani emkhumbulweni, umuntu o100% or mhlambe una ngendlela athola imali ngiyani old ngokudala sekayena 60 years mara wathi ngikhola before 60 years ingqondo yakhe ayisese right yena. So bekulula ukuthi umuntu amthatha akhambe naye Capitec amtshentshe icard amkhweza akakwazi so ngathi malume asikhambe uyakhwela uyakhamba noma uthi yiwaphi usuyayo uyalandela yena so langa akwazi ngokubona. Mara ingqondo yakhe beyilahleka iyalahleka vele ngoba nala khona akana treatment ayitholayo. So ngiyacabanga ukuthi seka worse because akana treatment ayitholayo. So umalume uhlala full time? Malume uhlala le khoneni lapha kwagogo umuzi wakhe lo yala ikhoneni. Then checking abantwana bakhe abamazi na? Abamazi ba worried nabo bayawari bafona almost every day. Bana neminyaka engaka bantwana bangangani? Bakhulu bayabereka besana bayithi masokana bana bentwana. So my question before sichubeka, why ekutheni ubaba bekana bantwana and then yonke le application or a process yokuthola imali ka malume beyenza nguma ekutheni unabantwana? Uma i-guardian kamalume from the start umalume athoma ukugula bekasiwa nguye ekliniki amenzisa ama up and down then
baze bamtshela ama-social worker bathi umalume unobulwelwe bokuwa baba ukuthi amhlogomele angapheki then bamenzela umrholo ukuthi uma athenga ukudla umalume adle ekhaya angapheki angabasa umlilo ngoba bathi kwenzeka wathi uyapheka wawela emlilweni la bekamgadile amhlogomele uma bekunguye bekahlogomele umalume neklinikhi bekasiwa nguye so nesasa bebazi ngibuza ukhuluma ngesikolo uma kunalapha yabereka khona uma besela sekhaya esesekhaya lade then nimthola nganamehlo ne then no umthatha emochari umthatha nayithi nomthatha government mochari umthatha nayithi mochari rest easy I think okay ya ngicabanga ukuthi akhe ngivulele amalunga womphakathi or mhlambe abantu abafuna ukuphawula ngamhlambe ukhona uthanda ukuphawula ngesehlakalo lesi khe ngilandele ngithole ngapha